Ikaze kuri Toka Sport ubuzima kabisa niho tubicana imikino igezweho cyane kabisa, icyo nakwibutsa gukora subscribe, batanga kora share, like na comment, ndetse shampiyona y'u Rwanda yagarutse rero ntahandi wasanga uretse hano highlight ndetse na resultat ku match zirangiye, mukore subscribe. Siporo na rutsiro kabisa, analize zose ya update kabisa, espoir na bugesera ndetse na mukura Victory Sport ndetse na Rayon na Kiyovu Sport n'andi makipe yose ari bukine kabisa, cyangwa ukore share, like na comment kabisa kuri Toka Sport ubuzima tubicana. Katere ku makipe rero ari bukine uwo munsi ariko yasigaye na polisi bazisubitse mu bya PRFC na Musanze FC nayo babaye postponed kabisa, ukaba utari buze kuba subitwa bya PRFC rero ndetse na Kigali no kubera ziri mu ntoza rero muri PRFC muri CAF Champions League ndetse na Kigali nayo Confederation Cup Marine na Gorilla rero kana bibukine kabisa saa saba. AS Muhanga na Etincelle kabisa, AS Muhanga abaza kwisisura na Etincelle Rubavu kabisa, Etincelle ataza kwipfubiriza kabisa. AS Muhanga na Etincelle ni saa 9, mukura Victory Sport na Kiyovu nayo saa 9. Turakubwira line up kabisa n'ukuntu amakipe ajya ahura biba bimeze. Sunrise na Gasogi United kabisa nayo saa 9. Espoir FC Rusizi kabisa na Bugesera match injyana muntu nayo ni saa 9, mu gihe rutsiro na Rayon Sport ndetse nayo ari saa 9 n'igice. Rero izi match zose rero tukaba tugiye kukubwira ukuntu bimeze, cyangwa gukora subscribe, gukora share, ugasenza abandi bintu bya shampiyona y'u Rwanda kabisa, kubera ko kabisa shampiyona y'u Rwanda tugiye kuba tugeza update kabisa nk'uri kuri stade. Rero match ya Rayon Sport iherutse gukina rero mu mikino 5 iheruka imaze gutsinda, yatsinze imikino 5 itsindwa umwe. Match rero yakinnye na Marine, Rayon Sport yatsinze kimwe shampiyona ubutaha, mu gihe Rayon Sport yatsinze 2-1 Musanze, mu gihe yatsinze na 2-1 Etincelle na Sunrise ikayikubita 2, mu gihe yatsinze ntoza igitego kimwe. Mu gihe rero Espoir kabisa abakinnyi bashobora kuza kubanzamo 18 kabisa bamaze kujya ahagaragara kabisa. Mu izamu ni Patrick, Fulgence, Ismail, Felicien, Shyaka, Juma, Mutijima, Jafar, Victor, Patrick, Jacques, Valence, Issa, Imor, Sadik, Eric, Fred, Kante na Yves kabisa. Espoir rero match zero gukina rero heruka gukina ariko rero yari yatsinzwe cyane, bivuga ko ubutaha yagarukiye ku mwamba wo kumanuka. Espoir rero yanganyije kimwe na Kirehe, itsindwa na Gicumbi 1-0, itsinda nabwo irongera itsindwa na Gicumbi nabwo 1-0, inganya na Musanze 1-1, mu gihe Bugesera yatsinze 3 polisi igatsinda na Muhanga 1-0. Match y'umunsi rero match injyana muntu kabisa, rero match y'ebana mukura Victory Sport ndetse na Kiyovu Sport y'ebana biraza kwa bikomeye. Y'ebana mukura rero nganje na Kigali 2-2, mukura itsindwa 4-0 na APR, mukura tsinda 1 Kirehe FC, mukura yatsinze Gicumbi 1-0, mu gihe APR FC yatsinze Kiyovu 1-0, itsinda Kirehe. APR Kiyovu itsinda 5-0, Kiyovu itsinda nabwo 1-0, itsindwa 1-0 na Gicumbi, Gicumbi itsinda nabwo 3-1. Mu gihe rero kabisa ari uko bimeze rero muri mashampiyona y'u Rwanda rero nuko bimeze pepe. Amakipe araza gukina none cyo nkubwira cyo kabisa nta handi rero kabisa uza gusanga rero mukura na rero batwereka ko mukura ngaje 2-2 na Kigali, mukura itsindwa 4-0 na APR, mu gihe yatsinze nabwo mukura Gicumbi 1-0, mukura rongera itsinda 3 nabwo 3-0 Gicumbi, mu gihe Kiyovu yatsinze 1-0 Musanze, Kiyovu itsinda 3-1 Gicumbi, Kiyovu itsinda 2 Gasogi FC, Kiyovu itsindwa 1-0 na Gasogi, mu gihe Kiyovu nabwo yatsinze 5 na Kiyovu rero nabwo akaba yaraje gutsinda no match na 5, mu gihe APR yatsinze kimwe. Cyangwa gukora subscribe, share, like na comment.